waɗi hijab e mon partout dans le monde ka wontirɗon lan e darirde tan on kadi arsikeji ɗi goyo vidéo mo mi waɗi ɗo ko hanki Marama Touré posti vidéo on simi fayali ko ñande o fottuno nden e Fatou yahe ka compte makko TikTok on nanay ton sosoɓe no wowlude ton haalaji ɗin fof no wowlede ton on faamay kono mi wattani vidéo mi wi yo mi waɗa o vidéo ɗo kadi koyo faama yimɓe ɓe faamali ɓen koyo ɓe ɓurtu faamude wonɓe wiwde ɓen Marama Touré no faala sendude Fatou e moodi mum awa ka travaux o yimo mamum ton on faami Fatou iwino ka village ka o jomba ɗon ko hombo non sasinimo ton ko lumodi boru makko ɗo e o sina makko ɗo ko ɓeɗo sasinimo pourtant ben sina Fatou ko kawu Fatou ko kamɓe famille on mais ɓe jooɗi ɓe jonnidirali juuɗe bolonda on nano e ñaamo ɓe ronki tambitade jiwo on ne o ala nene o ala babande rewɓe busno sibi sude suguɗi piiji ko ɗum waddi ha yomi waɗ o vidéo ɗo so yehi ton on yiyaymo ton nanay ɓe sosoɓen on nanay ko wona e wowlede kon joni noon arten fahintin e yimɓe wonɓe arde ɓen wowla haalaji goo min komi wawata e wiwde ko e waɗayɓe vidéo ji haray ɗen duwa e sensibiliser yimɓe ɓen e surtout kadi fiye wawu soutenude Marama Touré kaduna ɗo arsike ma on e mayde ma nden seedata min halima hanki miɗo tawano e arnoɓe wi Marama Touré yo suumu yeeso yimɓe ɓen mais hande ɓe jooɗike mi miijitike par ce que tagaɗo ñande o e ñande a janggay a janɗay kadi ka hoore mi wi'i fannama ɓe wonaɓe e filmede ɓe arali ɓe wulliti hiɓe wallitede hiɓe welti e ɗum ko fi honɗum mi arata ɗo mi gangaranno ɓinna fof suuma geseli yimɓe ɓe donc haray min on hande kadi je ne veux plus dire ça en fait mi tawaka ton hande kadi par ce que fi honɗum si tawi wonaɓe filmede ɓe hiɓe woni d'accord haray min ko wonani lanɗo ko appuyigol ɓe tout simplement mi ala mbuɗi komi hokka ɓe mais miɗo wawi wadde vidéo soutenance haray hay si tawi a falaka goɗɗo ko exemple mi woni wolde si o waɗi kadi ko moƴƴi wi'umo o waɗi ko moƴƴi daare hanki Fatou daron mo hande goto sasina o sina moodi makko e sina makko surtout non moodi makko ko gorko mo wona responsable hayka affaire hayka vidéo ji o ala suuɗude c'est que mi anda ko façon tagaɗo hon bo en fait sina makko noon on ɗon ɓuri kadi bonde par ce que sina makko si tawino ko debbo moƴƴuɗo yiɗanɗo hoore mum ko moƴƴo yiɗanayno sina makko ko kanko woni debbo janon si o daari o tawi o jiwo ko jufulunjo ma hara hakkille ɗen jooɗaki no ɓe wi'iri noon o joƴƴinayno moodi makko o yewta moyna jogoren o hakkille men ɗen par ce que o ala nene ala baba ko aliya timajo ni mais ɓe jooɗi ɓe sasinimo debbo jibini par opération ɓe sali fembude bobo ha bobo no yawde ɓa duuɓi ɗiɗi donc si a yi debbo yalti ka muɗum ono rewɓe jomba ɓen ko par ce que ça va pas en fait goto dogata ko weli mais si wuli tun on tigi dogay donc haray eyno vidéo on ɗo wawi yahude ka Marama Touré ton ka compte makko o yi ay vidéo on ko ɗum o postimo hanki fi hollugol yimɓe ɓen awa hina kanko yahani debbo on ka village ko woni wadde kon fof ko fiyo yitude e moodi makko par ce que so waɗa ɗum ɗo kadi ko enen wowla landaka e journaliste non engagé avocat non payé arata jooɗo ɗo innen kadi eyi o sendimo e moodi makko o luwanimo ka saare donc haray koye watti lamuradu moƴƴuru min halimami desiti fannama wonaɓe e filmede ɓen okkoreɓe arali ɓe wulliti hande kadi ka toile innugol franchement on filmimen on hersinimen ko fi on ɗum mi arata ɗo e joɗagol ɗo mi wiya e wonaɓe okkorede ɓen no filmede yo Marama Touré suumuɓe yeeso haray moi je ne suis plus dedans et je soutiens la dame en fait je l'ai soutenu toujours ko ɗum mi wi hakkille goto hina hakkille tagaɗo be o trompoto haray kadi e yimɓe buykanno innude ha joni nde hiɓe wowlude soi disant que ha joni minen ko metti men koko tuubini jiwo on kon tagaɗo be tagaɗo ñande o a janɗay
nyande wo kono yewtirten non o wawata kanko kadi andude par ce que si tawi entourage makko fo wawali mo conseiller e hino ko goto petto wawata anditude piiji go donc haray min hande kadi mi ala ɓe ɗo e critugol suumu yeeso suumali yeeso ɓay wona ɓe okkorede ɓen hiɓe welti muradu moƴƴu no wela ɓe no walaniɓe ka fondo wonki maɓɓe si tawi mi are ɗo hande kadi ko sutenugol Marama Touré e lallandi kala waɗay ɗo vidéo yen jonnidir juuɗe yeetoɗen kadi Marama Touré hina yimɓe wonɓe arde kadi si yimɓe kadi ari jooɗike no wowlude fi makko wata o ƴettu ɓernde o inna oɗo wowlilan ɗum ɗo min mi sikkananoma ɗum ɗo ha o ara o huɓɓina live ma o waɗa vidéo tout ça la no yo jokku golle makko ɗen par ce que ko réseau sociaux ni mo be no wawi arde jonna point de vue ji mum ɗin mbi komi woni mi wona d' accord ko arayɓe ɓen sabota golle makko ɗen mais critique on himo wawi jaɓude le critique ɗum ɗon mo ɓe no mari droit argol critique mais haray ko ɗum woni toon mi wi yomi waɗo vidéo ɗo fi yo wawu yi'ude andon kaka travaux o fotti e o debbo modi makko na responsable sina makko hina neɗɗo min haraɓe landotono lan debbo on franchement o jokkayno golle makko ɗen o danko ɓiɓɓe makko ɓen on ɗon famude si goɗɗo añanima ñamete a nawni o dankakima en fait Fatou yalti ɗi duuɓi lebbi no ka saare famille o Fatou jokkitali mo famille gorko on jokkitali mo gorko on jokkitali sina jokkitali ko par ce que ɓe haajaka e makko hande si ɓe arde ɗo ɓe jala ɓe signino ko par ce que franchement ɓe yii état debbo on changi tout simplement donc haray si goɗɗo yiɗalima fewdo tampuɗa hina fewdo hettiɗa ɗon o yiɗatama si o yiɗima fewdo hettiɗa ko par ce que himo andi himo heɓude goɗɗum e hoorema tout simplement donc haray on jarama e wallitoɗen sutenen e Marama Touré muradu moƴƴuru par ce que golle ko woni e wadde ko hay worɓe go wawata wadde ɗen ɗon golle kadi donc si tagaɗo waɗi ko moƴƴi innumo waɗi ko moƴƴi si tawi kadi o waɗali ko moƴƴi kadi ar inna franchement ɗum ɗo kadi mbalanakima haray